basa emfa emamona we do na ye good news no atadwufo wa oman konkron Ghana eya te denne ni nyina eni se bosumi ba se nsia ne nso ne akire ne na aba betodwa se oman kame asa chichire ne de abomode a etiesi ne so abonkum so yesi ni kapre ya tese tokro kra edamu enti empanifo abomode na omasu e de afra International Monetary Fund for ye from say IMF say beya adaroma omoma ya besa kakra eni America $4 no billion no besa miensa eye $3 billion ena Ghana ban ekwa akope na bra sansem ebeto odwa no na sempanifo tenase eye nhihye bi ansa na se IMF foi edi sika ne be maye nia omabomade ada sika no abo akire atimi ede amayen na mpanifo tenase nhihye ne bia meduru babi wo mo ye de fanse debt exchange program ni nyina atimi bai meduru babi kura ne yesi pensioner si aban peso de ne nsa kwa ka wo musika ema mrafo ne kokrafo nyina yi wo bomade kura kwotena aso ya wo mo yesi kasam so e wo Ghana memo se nya do mbepene da ema bande ne sa kwa kasa sika no na sikai ebeba ananse bi ema ena o msi ebeba nka se January bosom ne kura nko na wie no ena sika ne betimi aba wo mo ka bia na san kura kwa ni mu yesi ayi obani bosom ne nko na wie de na sika na timi aba na anu sei yesi IMF fufuo o maba Ghana memo sei ene mpanifo bi kura de fence staff agreement no o matimi areche ema na tasade ne nche bia sika de betimi aba hu sisa bisafo aman boy yensa kan edi free Washington se CIA ene se anoma bi abomade yenei watimi awesa ede agu yasumi se nyankopon adawroma sika no IMF fufo mpanifo no agya atum we no the Executive Board of International Monetary Fund for no wo mo ene nyame yadum ese wo nyina board members no wo nyina timi akwakotena se ya ma CCC sinana ko wo nyina dwene akobenkromu se bi nipa du anase memfa no se nipa be se enkono ene etena so a wo nyina se okay yemfa sika no ema Ghana for ba ko kura ni wono mo pagya ne sa ko so se wo mpene na ekire se buru be ka se unanimous decision de no unanimous decision kama pa Ghana for yense tima kasa aya $3 billion no na nyakopon ya doma se temfo be hye no so a efioda na etwa mu no ana ebeto dwa se Paris club for ana afa yese China for nyina kura timi abamu ana Ghana ban kasa sanso ena omsan ne IMF mpanifo nyina atima kasa se no kura omatima ba kro mo bisebise mu ama ekame yese sa $3 billion no wo de ma Ghana for nya de se sika no ebetima kaka mu da dan yara se sika Ghana ban na adwene se emfidudu a esodi tua no wono so na adwene se obetimi atua etinya kopon ya adoma ye hwe nim se hwebe ade nche eye da chena no mekire kotoni mabosumi aye omu no ne da to so du nwotwe ye da chena no ye sensem trofo nhyiamu ebetimi akoso ewo Washington hono mu na san nhyiamu die na ebetimi akoso nyina no omo pese wo mene nsem trofo edi nkomo no mo kire nsem trofo mi se wesu ne ye ginaye wesu ne ye ginaye sabro de sa $3 billion no wo mede sika no eba eye Ghana memo sei na amfa sika no wo mede ne nyina eka bom ede amayen ananse bia o betuatua kakrakra sanse na anu sei yete se yese aban $600 million dollars die eno ene bedi nka ba na tese o matimetua ne ade enti yakopon ya dom eda chena ena meeting sa chenchirenche no ebetimi abomode na o matimi de akronso na ye hwe ni mo sempanifo bia omunim de ewo Ghana memo sei tese na adodanko akufo ado woni sei ebia na san hyemude no wono so betimi akomu bia ne ade a sanso ana sana hene ewo Ghana memo sei opani ne jene ken eye oforia ta wo nyina ebetimi akobi ana fe Central Bank Governor ya fa ne Dr. Ernest eye Akwame na Yedu Addison wo nyina betimi abomade akona o matimi ne mpanifo a wo nso IMF nyina no atimi atena se eye hwe ne mo se opani ya fa ne se eye Stephanie eye Rudet wono kra se obetimi de ahwe ene ne wonyam akwakota akire na Senior Communication Officer edema IMF fo no eye de fa se eye Tatiana Moset wo nyina betimi ahwe na wotima coordinate amanyame atuma da chena ensem trofo nhyiamu no atimi akoso ewo Washington ti sabre de atadufo wa oman no wonu mu atimi atede ne se $3 billion no enkofo no se omo betimi ade amaye ye de nyame ase enti unanimously wo mu nyina ka bom se ye fasika na magana bai ye de nyame ase bumbu ni dia wa bunje ni dia my net no commission ni wi ya se kwabna ne betu commission 10% say 10%. So 10% of $3 billion. I'm on for bedidi. I am on my fantoy, my dear Richard. Na your friend so and your fans and for and fan to so and for my tear for this young back here. Ebra fi we